taala barakaatu o fogole nete leyten rek in way Porokhane xa taxu ye magal Soxna Diarra ane o tewo xa jambar ina mu'minatun muslimatun muhsinatun abida te cuun kene xane a fi'a ka maye o limangan fan fa daqi ko leyka Soxna Diarra ci ina Khadimou Moustapha o ke layna le ilayya qada Allahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin Cheikhul Khadim Soxna Diarra atin kada ko ilayya qada Allahu ma lam yakun wala yakunu siwaya bikuni Cheikh Asmaila Jumnurullah bok subhanahu wa ta'ala afi in julit afi no serer indef serer kada fo murid indef murid tabuga sin ta fa tak ka Cheikhul Khadim sallallahu alayhi wa sallam besi Ismaila Jumnurullah lay adghaltu nafsi wa jami ahli fi jaybi afdal warasil falli mi dem Cheikhul Khadim fotame ko xess fu ba silne de kenn ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o yalo ngene no ngasi Ismaila dan a xotami ko xess fat ba silne o buges na Sëñ Tuubaa ban jëm no nito o lek andra ngi din alay bule billahi alladhi la ilaha illa huwa al-alimul karim hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si Ismaila Jumnurullah الله يوتنا بالله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم حياتي وماتي وركاتي ما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينو سيرك كوكانغارو رسولنا خير مكة توار نسير بامبا خير مكة تنغار أحمد ناتاب إنجيل جمنا وري بس إسماعيل تخجم جبنو سيرك كنغ وري جوكا جلتوس